ke re lesedi go batho ka moka ebile ke le amogela mo go semoya ka Dr. Makgabo. Ke rata go amogela le batho ba ile gore ke mathomo ba tsena mo channeleng ya rena. Ke kgopela gore le se ke la lebala go subscribe la rata channel ya rena ebile la kgotla notification bell eo gore ka mtlha re uploada di-video le kgone go tseba. Bekeng ya go feta ke dirile video mo ile gore ne ke le botsa ka pono ile gore ke bile le yona ya Archangel Michael. Ka raga video yela ka ba ka tsena ga nnyaninyana ka letsopolela ga nnyaninyana ka manyeloi, mehuta ya manyeloi gore na manyeloi ge re bolela ka manyeloi re bolela ka eng, ene ebile manyeloi ke gore ke dibopuwa tse di jwang. Ka ba ka le botsa le mehuta ya manyeloi gore manyeloi ale ga a lekane ka di-position tša bona ba feta-fetana. Ka bolela ka re go na le the higher rank, akere manyeloi a ile gore a wela under the higher rank, go ba le ba ile gore ba wela under the medium rank, go ba le ba ile gore ba wela under the lower rank. Le kgone ke rata gore bolele ka manyeloi a ileng gore a wela under the higher rank. Ka ke šetše ke boletše manyeloi ke dibopuwa tša Modimo. Modimo o bopile manyeloi pele ga ge a ka tla a decide gore yena o santše a bope leratadimo, a bope the universe, a bope legodimo. O ile a thoma ka eng? O ile a thoma ka manyeloi pele. Gomme after legodimo a kgona a etla a bopa tšona di-planets tša rena, di-planet Earth le di-planets tše dingwe gape tše di leng gona mo lefaseng goba tše di leng gona mo on the universe goba mo lefaufaung. Manyeloi ke baromuwa ba Modimo, ke batlhankedi ba Modimo. Di-responsibility tša bona ke go šireletša rena batho ba re lego mo lefaseng, le gape go tliša melaetša ya Modimo e tlago mo go rena. Mohlomongwe Modimo a nyaka gore dire se sengwe, then o kgona go botša manyeloi ale, manyeloi a tliša melaetša go rena. Ke ka baka leo le rena go le bohlokwa gore ge re rapela re a mmitša Modimo eng le nyaka le manyeloi lona re fele re a bitša ka gore manyeloi a le lona go na le gore ba na le part e kgolo ba e ralokang ka bophelo ba rena, ka gore di-responsibility tša bona di a fapana. Go na le ba ile gore ba re tlišetša di-blessings, go na le ba ile gore ba re tlišetša protection, go na le ba ile gore ba re tlišetša tsebo, knowledge, jwale le jwalo. Ka ke šetše ke boletše ka re re tlatla re tlo dira di-video mo ile gore re tlo bolela ka manyeloi one by one, gore le go o bona manyeloi ale o kgone go tseba gore na lengweloi lela o le bonago ke mang goba ke lengweloi la mohuta mang. Nna ka raponela ge nkabe ba se ka mpotša gore ke Archangel Michael ke be nka se tsebe, ke be ke tlo gore ke bone lenyeloi, mara because go bile le voice ka raponela ya mpotša gore ke yena Archangel Michael, that's why ke ile ka tseba gore ke yena. So ke yona ntho e ileng ya ntira gore ya ntlhotlholetša gore ke dire di-video tše gore ka nako nngwe o ka ba le pono ka lona lenyeloi goba mohlomongwe wa ba le toro, mara kgotše le gore ga ba go botse gore na lenyeloi le eme mo pele ga gago ke mang, mara o swantše wena o tsebe gore okay lenyeloi le okay ge le le so ke a tseba gore ke lenyeloi le gore ke mang. Ke ntho e le gore ke rata gore re e dira gore re kgone go tseba manyeloi a rena, re tsebe go ba rapela, re tsebe go ba bitša, re tsebe le rona re ba rapela neng le neng, ene re tsebe le rona go se o rapelela mabaka a ditšhelete, di-blessings, o swantše o bitše Archangel mang ene ka labokae. Ge e le gore o rapelela protection o swantše o bitše Archangel mang le gona ka labokae, jwale le jwale. Ke ntho e le gore ke rata gore re e dire, that's why ke nyaka gore re tlo e dira kore ka moka ka botlalo, but re kore re tshwara lenyeloi ka lenyeloi gore se ke ra ba confused goba kgotše le gore after this video then ge re se re ba bolele ka moka ka botlalo re ba le dipotšišo goba motho ba le dipotšišo tša go gana go fela. So ke avoida ntho le ya dipotšišo tše dintšhi, that is why ke rata go e dira ka mokgwa we. And ka ke tlhalosa gore ke ka mokgwa ke tlo e berekang ka gona, ke tlo kgopela gore le emele di-video. Ke tla re mola ke feditše ka manyeloi ge e le gore go na le ntho ke se ke e touching then di-question tša kgona di tla ka manyeloi, o se ka kgotša motho a mpotša ntho e le gore already ke setse ke tlhalositše gore ke tlo bolela ka yona, so setša nketa pele, and obviously nka se arabe ka gore e mo listing ya di-video tše le gore ke tlo bolela ka tšona. Okay,
mogolo mongwe gape o ba responsibility ngwe gape ya Mangoloi ke gore kore rena batho ba re encourage gore re rate Modimo, re direle Modimo, re tlhomphe Modimo. Ga re tlhompha Modimo, re rata Modimo, re ka se dire dibe, re tla tšhaba sebe, re tla ratana re le batho, ra protectana re le batho, re ka se dirane dilo tša košana bohloko. Ke ntho e Mangoloi a ratang go e fitlhiša mo go rena e le molaetša o tšwa go Modimo. Mangoloi le ona ba direla Modimo, ba mo khunamela, ba mo rorisa ebile ba mo theeletša ka gore le bona ke bona dibopwa tša Modimo. Ka ke setse ke boletše ka video ya go feta gore Mangoloi di-ranks tša Mangoloi ke tše tharo. Re na le the higher rank, ra ba le the medium rank, ra ba le the lower rank. So le kgono re ya go bolela ka the higher rank. So the higher rank, Mangoloi a e leng gore a wela under the higher rank ke Mangoloi a e leng gore a very very close to Modimo, a gaufi kudu-kudu le Modimo, a tseba Modimo, a bona Modimo everyday, a gaufi kudu le yena, a dutše le Modimo. So Mangoloi a e leng gore a wela under the higher rank ke Mangoloi a e leng gore a bitša gore ke the seraphim angels, the cherubim, gape ebile le the thrones. Ke tlo ba botšheletše ke the seraphim, the cherubim le the thrones. Ke Mangoloi a mararo goba mehuta e meraro ya Mangoloi a e leng gore a wela under the higher rank, a e le gore a na le close connection le Modimo. E ra gore Modimo le ga bopa Mangoloi a se no ba bopa all at once, a thoma ka the higher rank, go tla the middle rank, go tla the lower rank. Ke ka mokgwa ba bopileng ka gona. A kgona a bopa the universe, a kgona a bopa lefase, a kgona a dirang a bopa motho. Okay, the higher rank angels akere bana ba le ba wela under the higher rank ke setse ke boletše mabitso a bona. Mošomo wa bona akere ke go direla Modimo, and ebile ke gore ba bereke gore directly le Modimo gobane ba gaufi le yena ka dinako tšohle, ba bolela le Modimo ka dinako tšohle. Modimo o ba fa melaetša ye e leng gore ba swantše ba e tšee ba e fitlhiše go the middle rank angels. Ge the middle rank Mangoloi a e leng gore a wela under the middle rank, ge ba hwetša melaetša yela e le gore ke melaetša e le gore swantše e kwa bathong, le bona ba tšea melaetša yela ba e fitlhiša go Mangoloi a e leng gore a mola go the lower rank. Mangoloi a le go the lower rank ba tšea molaetša ola ba o fitlhiša mo rena bathong. Ka ke setse ke boletše ka re a mangwe a Mangoloi a e leng gore a wela under the lower rank ke Mangoloi a e leng gore a bitša gore ke di-archangels. Like a ra pone laka ke bone Archangel Michael. Archangel Michael o wela under the lower rank. Go ra ge Archangel Michael ke mmona ka ra ponela a ntebelela mola a nsmilela. Archangel Michael ke rile ke archangel e le gore ke angel wa protection, ko e le gore wa go lwela ka re ga meleko ka mokana ga yona, go na le di-spiritual attacks wa go lwela. So ponele ya mpontšha gore Archangel Michael wa ntwela, and ebile ya mpontšha gape gore Modimo wa ntwela, go ra re Modimo o romile o mongwe wa di-angels tše le duela under the higher rank, yena a fa wa the middle rank molaetša, wa the middle rank a fa a romela molaetša go wa le go the lower rank. Wa le go the lower rank o kgathile mang? O kgethile Archangel Michael gore e be yena a fitlhiša molaetša ola telepathically. Ga se ra bolela selo, ga se a bolele selo, kore e no ba di-action ka o meemiela ga ntebela a smile ka tseba gore o mprotectile and ebile o thabile ka nna. Le nna ka dirang ka smile back mo go yena e leng tšela go mmontšha gore ke a mo leboga, ebile ke a mmona gore o mprotectile, ke a bona gore Modimo le Mangoloi ba ntšhireleditše ebile ba ntwela ka ra meleko. And go ka gopola ke boletše gore go bile le voice mo gaufi le nna
go bo sena motho a se ke bone motho mare voice ile mpotsa gore ke yena Archangel Michael. So voice e ke go ra re ke voice ya mang? Ke voice ya mangelo aka a se moya a se profeto, ke voice ya botata wešo ba mpotsa ba re ke yena ola Archangel Michael. So ka nako tše dintšhi ona mangelo a le go on the lower rank akere ba na le o tša molaetša ba o fa our spiritual ancestors, ba tša molaetša ba fa the ancestors tšela tša rena tšela tša seprofeto tšela tša abalozi ya ba bona ba tliša molaetša ola. And ya ba gore molaetša o tlišitše ke mang ola wa mpotša gore ke Archangel Michael e be e le mangelo a ka eng a abalozi a e leng gore e be e le bokoko le borakgolo ba e le gore sa le ba phela mo lefaseng le mo la kgale. So go ra re ponele ya mpontšha gore I'm connected le mangelo a ka a seprofeto le mangelo a ka a abalozi, and ebile I'm connected to the archangels, and go ra re ebile I'm connected to the other ranks as well ga mmogo le modimo. So ke ka mokgwa le gore gantšho o setse o bona pono goba toro akere o tlo kgona o itlhatholola ka gona toro ya gona o lebelela every details ka mogare ga toro. Ke boletše ka re go bo na le ke be ke le mo nageng ke be ke sa o tsebe mo ke le ngwana nna ke mo kae mare ke be ke le mo nageng ene bjang e be le bo botala tala mehlare e be le metala ya go kgahliša mola ke dithaba mola ke metsi mola. So already ya mpontšha gore ka botala bola ke di blessings ke mahlatse le matlhogonolo botala bola ba dienywa botala bola ba mehlare ke di blessings. Ge nkabe ke bone ke le nageng e le gore ke mo e le gore jwang ba gona bo swele mehlare ya gona e hwile e omile ke be ke tlo ba worried ke be ke tlo tseba gore bad luck e etla e ntšhi dilo tša ka di tlo phatlalala ke tlo ba le mathata a ditšhelete mathata a selesele. So mare ka la re pono ele e mpontšhitše bjang bo botala mehlare e metala e mebotse ya go kgahliša malomo a mabotse, then go ra gore ke a bona gore I'm blessed ke protected, and ebile dimpho di tlatla goba dimpho ebile ke setse ke thomile go di humana. Le go pole ka ra re dieng ke dirile mabane na ke dira weekend prediction ne ke ile ka tlhalosa gannyane gore na di-blessings tša badimo re di kry-a jwang ke tla ke dira video ka yona ka bolela ka re ka nako ngwe a napane gore ba no fa tsona all at once ka nako di no tla gannyane ke ntho le ke e boletšeng. Okay, so ke yona mehola goba mohlomong di-responsibilities tša di-angels tše e le gore di mola at the higher rank le ene le ka mokgwa e le gore message ela e sepela ka gona from one angel to another jwale go fitlhela ebile molaetša la o fitlha go wena mo lefaseng. Okay, ka ke setse ke boletše ka re di-angels tše e le gore di on the higher rank ke seraphim, cherubim le the thrones. A re thomeng ka seraphim re ko rena seraphim ke ko mo jwang le se ka la lebala ke tlo bolela ka bona ka dira di-video in details one by one ke tlo ba le video ke tlo bolela ka seraphim a nnoši ka tla ka ba le another video le ke tla ba ke bolela ka cherubim a nnoši until ebile re covera mangelo ka mokana ga ona. Okay, seraphim go ya ka puku ya Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Isaiah o re seraphim o na le maphego a 6 ke lengelo la go ba le maphego a 6 ga ana maphego a mabedi re tseba gantši mangelo a na le maphego a mabedi like Archangel Michael ge ke be ke mmona maloba o ba ena le maphego a mabedi, so seraphim o na le maphego a 6. So seraphim ke mangelo a ke leng gore a flya goba mohlomong a kere a fofa mola bodulong ba modimo ge modimo a dutše kua mo bodulong ba gage at his throne bona mangelela a tla ba a ntše a phephelesa mola a fofa gana mola gaufi gana mola modimo a leng gona. Ga ke setse ke boletše ka re ke mangele a e le gore a gaufi le modimo a e le gore a bolela le modimo
ba bolela le yena kore ba le gaufi le yena ba mmona ba le gaufi le yena ba mo direla ba le gaufi le yena ene ke mangele a le a go opela ge ba ntse ba fofa mola gaufi le modimo ba tla be ba opela ba re ntho koše ba rata go epela ke holy 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 o yo mokgethwa o yo mokgethwa o yo mokgethwa okay jale re bolela ka the cherubim go ya ka puku ya Ezekiel the cherubim ke mangelo a ile gore a na le maphego di-wings tše pedi ba na le di-wings tše pedi ba le ditlhogo tše 4 tlhogo ye nngwe ke ya tau tlhogo ya bobedi ke ya kgomo tlhogo ya boraro ke ya motho tlhogo ya bo 4 ke ya ntsu ke ntho re bitša re ke an eagle ga se lenong ke vulture mara eagle e nyako le tshwana le lenong ka sebopego no fapana mo le mo le tšona re tlo re tlo bolela ka di-spiritual birds and then ra bolela kudu ka tšona and then ke tla bea di-pictures tša tšona mola and then la kgona bona the difference between the two ka rena all along ke opela ke bala grade re be re bitša from 5 re be re bala buke re bitša gore ke lenong la gauta all along ne ke potsa gore lenong ke eagle so one day ka bona gore lenong ga pa se eagle lenong ke vulture eagle ke ntsu ba bitša ntsu ka Sepedi so tlhogo yela ya tau e representa e emela diphoofolo tša nageng ka mokana ga tšona and then tlhogo yela ya kgomo e emela diphoofolo tša mo gae di-domestic animals tlhogo yela ya motho e emela rena batho ka boserena ene gape le yona mangelo le modimo ka re ba re bopilwe ka sebopego sa modimo and then tlhogo yela ya ntsu e le go ya eagle e emela dinonyane tša lefase ka mokana ga tšona le yona the cherubim tla re tsena mo go yona in details ka video e le gore tla ba e latela and then gape ka mogare ga the higher ranks re na le mangelo a re bitša gore ke the thrones go ya ka puku ya Ezekiel chapter 1 verse 15 to 21 Ezekiel o tlhalosa the thrones bjale ka kore mangelo a gona o ka nna o ka re mabili so the wheels o ka re ke mabili yena wa bitša gore ke the wheels of Galgaline ke mabili a Galgaline no ka re ka Sepedi a ke sena Galgaline la ba beile jwang ne ke boletše ka mare ga Bibele ya English and then ba re mabili ale a tuka mollo a tuka kgabo a tshwa mollo gore mangelo a gona ga tšwelela go a lebeletše o tlo no bona o ka re ke mabili a sepela ke mabili a sepela ke mabili le gore a tshwa mollo a tshwa kgabo ke tšona tšeo ba gešo ke bego ke le tshwaretše tšona ka the higher rank ya ona mangeloi and then re tla re next week ra tsena mo go bona one by one and then from there ra tsena go the middle rank ra ba tsena gate ka one by one ra feletša ka the lower rank mo le re tlo tsena le bona ka mo go bona one by one the lower rank e bohlokwa kudu gampe e bohlokwa kudu e bohlokwa kudu so kona mangelo le gore ge re rapela re santse re ba bitše bohlokwa ba go bitša mangeloi goba bohlokwa ba re ke dire video ye ka nako tše dingwe o no bitša mangeloi go rapela ga o specify gore na o bitša lengelo le feng o gopole gore the fallen angels mangelo a le gore modimo ile a fošitša mo lefaseng le bona be le mangeloi o tla feletša le gore o no bitša mangeloi go bitša mangeloi in general le bona batla goba go atla bona ebile ene ge ba etla o gopole gore bona le kgono ke mangelo a Satan ba berekela Satan ke mangelo a re bitša gore ke madimoni ke mo le gore ntho Satan o tšwa gona gana mola Satan ke the fallen angel le mangelo a mang gape e le gore o rile ga a wela mo lefaseng le ona ba ragela mo lefaseng le ona a wela mo lefaseng mafeletšong a tsena ka gare ka fase ga lefase a tsena ka ra molete underground so go rapela kgotse le gore go tla baberekedi ba Satan go tla madimoni so o nyaka gore o be careful
go rapela go bitša mangelo o tse gorena o bitša mangelo a mafeng ke bohlokwa ba video ya today ke a le leboga